Kailangan coach o kapanga kauno pueki esngagun maur ma katkiang amenement child ang kakpil chupene iupene ranwat imane ukiang chak mail riso langkan kayo tama mi po na imongyong next time ban udang kauno ta message match iman ukiang chak mail tama ikan ma pambil so sa amenement child kayo iman kapingkiang melil tatawakan coach Miguel Kilang ren riyach kan mi Hawaii ikilang tuan kaunapta epilwiya eu broadcast ma tatawakan coach bil parpesang ikilang tuan very effective ikilang tuan mechocho maula sana na raiso mau mechocho baikita ni palingan hari tatok me wiyawi nan social media watch inin effective o so sa riyachekan me mimi wasato chailale tatongki Facebook the YouTube the messenger songkan so puenkak so sa reach out on social level up melela na soon irair watch me pit COVID-19 me aramas surukak eupene hari ikamelela me sangan tupso kach na so watch i tupso me koneng chelenane tatongi o winito me choter me salongola en kakota leta kauno ikamelela me yi foundation the yi child mission on chai solang child men kayo kalong ke masanan coach masanan kauno en kak parpesang nan sampa koros o pilan suwoche mechocho en kak aleta Christ o mechocho en kak saletakla mechocho en kak mayauta o mechocho en kak kirta o bil mechocho en kak bil eukiyang rail kan me saikaleta Christ rail en kak wolia kapla hari ikapeng ketuan tatawak mau me yatan wiyawi ikalang me chocho me bil tota patpatak bil maskap kay very encouraging imak chela na wiya tatawak chay chaka kalep kay tatawak kay den ong chay Assembly of God the FRIO bil ria chayl kan me CMF Christian Mission fellowship o wasa chay kan me bil kamelele me Christ me wiya chay kauno chay son komor nan pambayan sa watch may manew kayang mail par riyaut silu samalar iklang coach utang tatok laut nan pambay ngadin coach kaya tatok imay kayong kabing katuan iklang tuan pastor kan and Assembly of God pachang free home o CMF o mechi kan open o ya tatokan coach kokoto ikapeng katuan wall kan magchekin ya kapakapti chapta koti pueki chailang ka kiupene wan kiu mission o winito Israel kan me salongalar arinen kapeng katuan na ya tatok nan Pompey yan so watch ikilang court we bil tatok nan Pompey for your information hayo ibilyangi ay senior pastor Rollins Philip o sa kuala kichi o much sa machi mansarawiyo ma sa pilanan bil open ta o mansarawi kichi ari email bil kapeng ke boy ikamelele me eleler hanso me koneng masanen coach and kapulpul ap main ko yo may maneo kiyang kumail match inenen bil kapeng ke wana iklang me pulopul
Georgia me bulabul me kalkalong masan and court, which is very encouraging. Makabang lang Georgia me non ma moisture kawa me makanap. Ikalang tuwan me bulabul me kapul masan no. Heo may mentang mail mo pagi setan pinpichi me bulabul kan tao. Kasi ta makamala iyan su magapan. Sulang lapwe kanane uyang paranin sampasa ang kanap me elika most melen Oriang Christ ima uya me coach me kayun kaparan achay memoriang Jesus niyan sumachay laleta Christ uya kaya chay Kauno chay songomor. That's the ultimate satisfaction on chay laramas chaylen muitang Christ achay more. Ara kayo imayman kapungki tuwan tatawagan coach amok nan win Pompey may ko saya coach uya tatawag nan win Pompey par eu samalar par riyaw samalar coach tatawag ki manakap man ni David T. Hernandez ko to Pompey ko sang US o wato kalong kimasanan coach o signs or wonders piltatawag ikapengge po pagi ni AOG host pachang Riyat Solankan and Ephraim Director Sato Mobil CMF Pastor Tan Senior Pastor Prech Rail Olen Coach kani upano sawas pena upano o songan winito men pambigan bami ni municipality kan Kitchu Sokes Matalani Wasache kan Harisak lang eu songan tatak kapuryamoy mauyawi ni tatak wach awiyawi machocho bil kelang malaman kapuryamoy bil machocho makayo kasampal rail wrong masanan kumor o machocho bil aleta Kauno uyakila ray Kauno ray son kumor ikapeng tuan sangwat sugan uyawi match at uyawiyar ari niyan so mebil uyawi ibinta ka match pagi akapuryamo ipo mebil mapulapul mebil tatok ari niyan so mebil kelang kaunapta ikapeng ki yatan chaki hombil yatan tatong ki kaunapta kapeng ki hombil nananchi it's a good tatok kasampal yung match maga chapiata kumiyo yung omkan mami wasa maita uputi pui magchalana masanan coach o may mentang mail iken anointing in coach manamanin coach ikaken ansuma ikan rong batak ikaken in my spirit power and coach akin kokoi ansuma rong more kaken even nan kapagap mauyawi kan kapagap ki aramas masomau ka aramas kelang aja niya samaray rong kapagap ka try kak ken kamahulan aray somau kan ari ikapung ke poyagi tama mimi raya child chaisto nakitala pimak chay uyak child kapulway chay tatangi ngala child pan kaitin ngayon sa rawiyo o kapakap ki me soma o kapakap ki me saliti kapakap ki me ngayon sa utya tapo ikan ba miya mayaw salitakla niyan so me sangwat yawi investment tataw kasampal watch and kalong ki masan coach eso ja esto mala yawiya me ko chiyo me kayong kasampal iyang amen me paranki uya tatawagan coach I maingko may bangko prela may isala on post po kay itatawag man wani yan sa watch ngay maiti wasach o pilpueg COVID-19 watch sa pilmina ne urairen man wani yan pompe yan sa watch lapalan Kauno
masa wiyan sa watch on COVID-19 watch hari pilagis kiyang ya katropan sa ang kachap ipil kapeng ko may reason sa ulang kan mamay so uti may kapul masan coach bil inanganay mong yung match and kapul masan coach kita patak kita coal kita whatever man it takes. That's one of my burning desires is to share the word of God. Ikapang ko to talk. Amenamen ka child, coach kayete ka child, miya an kauno purpose. Amenamen ka child chay born with a purpose coach mangi. Ari eo may imeneo kiyang kumay riso lang kan. Tama coach kiyang kumay the kiyang amenamen child chay te nakatla up use it and so me ichapta ikan ma coach anointay mo ichapta ko lao kapagapkis aramas kan me anana sawas o eo me lang hanso me ichapta kapagapki aramas me so mau in the Lord iman lang signs o wonder man lang me so mau kan maulari and so me iuyata o make myself available coach chapter open our name hari igagalang to an anointing and coach that the kaitian coach mag child mauki and loud la child pan anana quality of child anana kiwi masan and coach which on social pilari when you have it you have to share it. The more you share the kiwi the more anointing and coach yung pom pwede coach laki kiyang meko chikachik mamirem ka tatangi karata coach increase kalautela hari ikapeng kay pwede. That's how I see coach tatok nanay more yeah so me can meko alet work it with all my heart oralan kolos sluri sak slu masanita na me koros makmay kinuyak may wiyan ni lalinong may wiya sang na may mongyong wiyayang kaite no haramas apong coach hari imak chalana na wiya you know when we do God's work imen kongay kumail imen kapeng ketua na may nananchik may riso lang kan me kapul masan and coach ikamela lang magchay kota o a child heart a child mongyong niya sa magchay pang ya so ang life watch imentang mail po chaischo matmatong first chaischo matmatong kaya child uya met chaischo bil uya isme main patak isme kaiti you know we come with a pure heart of child and oh Lord whatever magkakiyang nanay mong yung imanyang sawas imanyang kapul o may masa nung riyach so lang kan tayrail kan mana na masa ng coach ari motivation na chay tatok pil kasampal anso magchay bang pila na kota patak child pagko chay search a child heart pag chay lang kak remain humble and more watch oh let me tell you about it niyan so mag-coach up tatong ki komo yung ngay miet tas kay bangko yung child tas in coach panchap tas sama chay maur chay ba sam chailan kak papa ramas kasampal papa child kaun kan na child pastor kan na child leader kan kachailan ane sila protocol song kay mag-coach panchap ta ka school yung child hari eo may ikalang tan magchay bagar coach and tatong child we need to open our hearts po coach and kak correct child and coach and kak panawi child niya so may tatongi holen coach lian coach kan and kainana child melel mabil kusang na namasan niya so mamasan and coach chay wata katay rekan mabans ba koneng chailan ana nauya chailan ana pekyang kaiden chailan ronga chan hari kalanganen coach on kumail melel mauya tatawagan coach imentang mail I salute you all good job guys good job I salute you all keep it up don't stop
preaching the word of God. Komter chukuti kapul masanen coach wagi magayong kasampal match. O ibil kapang kituan na mail ibil klang tuan prayer request kan machocha mabil my follow up my follow up o machocha bil maula sana na raiso mauniya so maybil chapin ale Facebook maybil iyawa ba maybil chapta uya mo kapakap kira mas so mau ikan mimi so look aban pung haramas texto niya pagin kapakap kirail machocha mabil ken power on coach mayaw ta songan maula sang na raiso mau Kauno yata tatok loud the lap me nan moron chocha me anso me kapakapu ya uyang rain ari I bil kapeng ketuan ay kak kelang may kak uyata prayer request kita ng Google Drive o sorry so katarto nan normal nan ni chal attachment in email tatamo the link lang Google Drive manokela anyway kak lang normal link wayo mabil kapakapo bil mayaw tasang na narail sumo ari iklang coach may manayok yung kumay reiso lang kan coach o ya coach pisachikman is a god of detail amaw kachailan niya sumakchay bagi ibil coach niya sumakchay tao coach Kauno bless you up a more general up chailan ana pag coach and bless child nan social bil financial nan physical may pagran coach Lord so siya po yung lose weight just a simple prayer coach mangi achailan don't be general to yung kata quarter and coach my coach bless my family quarter and coach o inta my coach kasi da amen miyak sin irair yung may milala may kinpunpunat ki so siya po yung kak puitasangan met Kauno mangi hari kompan mo naman chailan ano po tong coach nintuan is ka child o chais siya na ano karukasang Kauno ka child po aki year ka child just come to him as we are in the Lord I have this malaw siya like now Sarapin Lisiana Mimi yatan Kansas yang COVID-19 ibang pagchailang kakpaleo pa na kapakapki Sarapin manage Mimi US and so much sumo ari niyan sa may iban yung Kauno ibang niyan sa may kapakap pisachok ari imak chailan na niyan sa mo chay ko tarang Kauno chailan na pisachok kaya okay ari imi man kaping yang Kauno kayo once again iman melaw kiyang kumay chorus may uyata talk and coach kuko tulal match Kauno ang kapayata kumay ikapeng kituan child mapulapulkan kalkalong kemasan ng coach dabil so level mema mabil couple masan ng coach keep it up you're doing a great job keep it up salute kumail chorus good job guys Daudi Karayaw ong nanwing Pompey tatawagan coach kuko lang mo may continue kapag Kijman Pompey coach sen kak nan chiyang tulang mo may man pilew kiyang kumay may US tulaw may klang may kapakap kiyang uyawi balian call singing ministry may man kiyang kumay rin mamili kiyan Thailand yang will promote Colin Pompey. Iglang mau Colin Waikan kokotap. Ibil pag Thailand bil
uyata kolin Bombay o kol sarawian Bombay me bambil sawasa Israel men Bombay kan hari I match may manaw kiyang kumail ikapang kituan melaw kiyang kumail chorus merong match o melaw kituan amay bil may tayang yung kak bil pachang kumail mi ay wasan tatawakan sa watch ikamelele me Kauno bambil bless kumail. Okay, so match ikamelele me elele ranso magchayla na kapakap mamia mananan kapakap ibang pachang kumailo chay kapakap. I'll pray with you guys. If you have any needs, I'll give you one or 2 minutes. Kan kak post o chay kapakap pagkaunon yatin chay lang pagkataw kapakap ki anan kan me sansaler. Amen. Praise God. Ribang kiyang mamia may lananan kapakap chay kak post pa si bang watak o chay kapakap kap nga coach kalanganin coach kaunon kapayata kumail ikapang katuan amail nananchi once again imelaw katuan mong yung mau magmail anki mong yung kalong kemasan ng coach. Keep it up, good job once again o mamia amailanan ng kapakap ewa ba may yung peran kamach prayer seeking the Lord, seeking God's face o bagi amen. Okay, nariyo mo ewa nanin kapakap mesansal kapakap kisiya na ari Riyay sarapay manage amimi kansa sansawach o amina na ICU mina ni ew rare yung tor ansawach coach makalangan so chame ko chapalangi mia sign and recover ari kapeng likan wawan pilko yang I boy match o chay bang pil chaman o kapakap ki kalangan coach ibang pukataw kapakap kisiya na mimia mail bilanan kak text pa tata ibang wata ko chile pa na maing sa match coach pukataw ko may maurin siya na kalangan kituan siya na ray manage ikamelelemen ray kan me bil minan life bil yang mir pa na party o sa uchut pa na ni mong yung ewan lama yung kupatang kumuri manage Lord kumangi tuan siya na Lord Israel tame milala songan discomfort sansuat chorus me milala kumukalab makaksayro na heart na soul nan balingani puankak anki insana mo sayri wasa me mia once again Lord ipukatang ko may siyana o bagi o may mercy o may grace and me po ang siyana the blood of Jesus and me po ang siyana kapayata mo rin siyana maing san o so sa ipa test result me ban uyaw maing and kak negative and kak mau and tulasang and pojesang na ICU railan kisang ventilator nan tube kan na nawa maing sam and kak breathe on her own God tatong ka chok kan kapayata chok kan nurse kan railan pisa chika nga ray tatawag railan te overlooked ter miya songan o coach me ban sabong unikan an mini tuan toast makodang and ter miya overdose that and ter miya songan complication sang nuunu kat maing sam melaw maing sam kat kiyang chok kan nurse kan erpich o lalakong o kapayata siya na may o may presence and me nan room me mi wasang may sa kapayata o kapayata chorus maapyapali in Jesus name amen sa karyalaw yes Lord o kasura kilan tatog and meswato in the name of Jesus and kukulasang siya na sa words
Song chorus makaitang brand coach. In Jesus Christ's name. And real song and tactic wutungin meswado at tactic kan men kawela morin siyana. I come against it. O kasura gila morin Jesus. And their poita na morin Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Kailangan coach, kapag kailangan kauno, kailangan na may pilpachang yaw pilkapagap ko ray minute siyana. Once again, imelaw kiyang kumail, may kuporela po iban ewan so, when morid mecha yung tambahan kaunap tamasan and coach, o ew kiyang kumail. Icha may men ew kiyang kumail sang tanay mongyong tame ikan me imen ew kiyang kumail. Imen taong kumail main ko muna iban kaim sakla me maurang kauna me kayun kaperan ari kater chukati nga maurang kauno ew may men ew kiyang kumail ri solangkan niya sumutay ban patitiyang ew ang kauno kasungsong loud pambil ko itong emenemen kachayl. Setan chumogi peranki anointing and coach mamito na chay maur. Agay bak kabanda mesular anointing o mipo. Apoy menta kumail main ko. Anointing o mimi chere. Kater utisang amrapag coach. Coach pagongok ngayon sarawi yeyangok oter chukati. Itawan kauno makayong kaparan kibantang memele. Serving the Lord is the most rewarding, most joyous thing. Komuyo ngay jalang kakpelata. Okay, and so what? Ibantula ikamelele may kapakap kriyayot imanuya kapakap yo ang sojo level man kisomo taan kimetak ibang pokataw kapag kanok umuran match ikamalala mam miya anana sawasan kapag kakpil sharing rail ang kakrong kapag watch ikamalala mam doon amanulang coach ko sa iya anointing in coach as a thought of a card kapan KTN coach kapan taparati Eri kamelele ma life watch at taparati anointing and coach o ka transfer mendacho manakir a powero ka kokoway che. Amen. Praise God. Chaile upana o ibang kapagap ki social man ki somo makes an ki somo miya metaknan mangumun ibang pokataw kapagap kanug takaan ki miyaw rem wasa memetak nan mangaman tanam nipeman tanam marmaruman kashkak isngak mau pek coach and sayro ko kamelalaman KTN coach pan sayro ko kamau yu kala wasa makamiya so maing sam ngay o riyach kan sa upana o sa kamelalan mamiya manamanin kapakap niyach kan upana o yach kich sa kotong kami o party mon me kores kapeng dengan wawan kong kami kapeng kituanes makan maur kapeng kituan mon mako kalangan kapeng kiyong kinyang kich na naso kores anso watch maing sam kapeng kipil rail kan marorong life watch yes Lord ikapagap ki rail kan me discourage rail kan me anki discourage na naray faith ipukataw kapagap ki rail Lord rail kan me setan men yatan makan pichi rail o kiyang rail ta me kasalar pakong rail Father ipukataw kapagap ki rail chorus me discourage I pray that you encourage them by your spirit in your name Jesus name kakailali rail maisa give them the grace and the strength for rail and kak an kakel and ngana mo sarawi railan kak
Moran kapakapot Rael and kaken makomi pakong Rael komi kasampal ki Rael, Lord. So I just pray for all me anki discourage men mainsam. Me so bayi songan patal kan o Rael ken me Rael and oh I give up my faith is weak. I am down. So Lord, I just pray on my blessing, on my strength. Tuan ng kapanay kapakapki, tay lokayang emenriyo kakalayli mainsam. I speak power, I speak life. Lokayang murad mieta. Strength and kotiyampon. Soja lepelipil mainsam. Irail kan maankit discouragement. Wag mainsam when ray kapakapap sumpar. The sumpong raisay kalap pasapang panaray kapakap. Father, I pray, Lord, encourage them and give them the grace and the ability, Lord, to sustain our faith, but to believe, Lord. So I just pray, oh God, strengthen Reyeso langgan chorus met discourage. Pwede maing sam aray pelinikan sumaw, pwede aray minananan and moniteta, Lord. Aray sulara aray tatok. I pray, oh God, railkan mesuran kita talk. Railan kak aledi aray tatok nan week watch in Jesus name. Ikapakap kipisachik nan week watch. Makomoy amen mesuram tatok kwentao. Yanana tatok and Mia in the name of Jesus. I agree on who kan kakaledi awam tatok was a maban safe was a maban mo. In Jesus' name, I pray for you. In the name of Jesus. Kalanan coach, kapanga coach, praise the Lord. In Jesus' name. Hallelujah. So, ipokataw kapagapki, Israel kan mesumaw, mamiyametak mamimarem, nan mangaman, the kapetaman, the yawasa, in the name of Jesus, ibang bagang pul payment was a metak. O ibang kapagap kanu ko ikamela ma poweron coach pan sayruk o kamawi kala. So Father, in the name of Jesus, ipacheng sojale bilbil man kisomo o ikapagap kiray ipakyo may power man sam and sayr o command metak watch mamiran re the sojale bilbil marong life watch and be healed in Jesus' name. He command metak and sorala namor in Jesus. And I speak healing and kotiampo in Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. I speak your fire and kotiampo. Socially available. Mamimach. Ikapagap ki Israel kan mana na baptize kilangay sarawi. May anointing and bilkotiang and let your power and kotiang po Israel in Jesus' name. Israel and kak terkilang ano mo sarawi. O joy of your Holy Spirit, fire of your Holy Spirit and bilkotiang po Israel in Jesus' name. Amen and amen. Kalangan and coach. Kauno kapayatak mail. Thank you all for watching and listening. Kalangan kumail. Iwan match may manaw kiyang kumail. May nanjiyang. Iwan din peran kita tawagan coach. Iman perang porta iwan so o iwan kumail. Patang kimasan ng coach. O kumail rin so lang kan. Dari ija may manuya match man Doadoahk intang mainan Kauno ta. Hey, God loves you. Keep doing what you're doing. Keep serving the Lord. Ima kayong kaparan. Can serve the Lord with all your heart. Rabaga Kauno. Don't give up. Don't stop. Keep preaching the word. Damay wiya. God bless you. Keep it up. So, kalangan magmay bilanana sawa si Kamelala Mariach maminan kaunapdaran
and kalong ke masanan coach ta ewan kumail o kapakapkan kumail. Iwan match may manaw kayang kumail o ewan show ipil kasuk ipampil yang tu tau kalong ke masanan coach bang kelang tayo rat ta o kayang kumail masanan coach. May the Lord bless you and bye. Iwan match may manaw kayang mal kalangan ng coach o kaunan kapayata kumail. Amen.